Maksudnya kita juga ngasih tuh kali ini nanti ada nanti saya nggak di sawah apa tahu nih mama sejak Februari perpetarian siapa sakon mama tetap nasi berpecekut mama me menasib wow di sini ikan ayu imu cari ece maru me ece adi ku me ece asib wewe ti Ewin me tu sarfanda wow kids don aj emencan tupuni Christ iga emencan feda family dan Christ iwe sibo cak marda tangani fan sound medicine iga bore tingor ngeni ki asib edit iwe sisa bagi ki asib afar ka asib nampai me tesatoni ore mene amari non aj poraus seni pusin aj testimony renmet kota Feri dan manawat esore mene botoni eni ngeni ki asib ika mo sise Bible study ika sise poraus nge sibocak para atau sinan kot meta Feri dan manawat ina meta men pejakut amen awarat pun esetone ore mene puen ini ngeni merci puera tadi tengko ina ewin cemen renano menau story iwe usina fata ese madada pun esetore wesidesit nge kapasen god iwe I pusine pue edising ngeni kis merci pue sipa apora sa ferita namparu ren metewe efadina paruata don defirat testimony ren chane sedingani achewe waten radio station AWR Adventist World Radio iwe meningani kan fenuan toa iwe ekerese tigarir dera fedan ngani mer ngeratoni jaga sering me on radio akaiwen ngani kanneni me ennuk asipa far fanitan Christ ka fanitan ko iwe irajak on rom on radio afar faran ko ani iwe usun nge fitewe 500 ina kerarong e poraus iwe efadina warong tingorunat sibwe yadak fanitan aje Jugis radio station iwe aje Jugis radio station iwe siafen apura sang ye kijimi nomon ifa load sisamo full iwe ebo fan surai wa awasen sa full power iwe rongani ewa testimony fani dan ko chan angangan ite piliwar ika chan dikitul afar faron ewa station si ene ika yate po na sun chana radio station si sechuan digeripata so ika fani watch ko lanchu ngasiado ni digeriwana chana radio station ina puna oram fan sound metena ka modete am ke pete Joy 92 ika toreni mention ike awato ni record awato ni dia okisindan piper awato ni kerd awato ni piper study ika farfat sakuba de ke kinikin menisine poro national radio pun si mochen po fan sura en si po ocean full power ngasi semochen si po jaga di wini ko fitu program amen pun armas ro wal cipang le rong ngani chakfa efane oche po urura puna po ikara pleni aten megan iwe po fita rabable wini di pun chamong kan men ifa me produce iwe ina chana tingor ngani kis imuchani po parwata be fidas si po acho fani den na radio station
Iwe mwana sibwe wawach nesen sibwe parakum ifa yatek sefa. Kot semami lapra nondang kidi shoman ukren menang becakur kafang kem kidi shoman ukren met kaferi dan manawen menang kidi shoren met kaferi dan koe family. En kaside koe yatakin kidi show ato kapaside koe yatakin tengor apato. Kot semami lapra nondang kosemucen kebetina atau ngen bifet eposuki dan makiak eposuki dan detibem pam kabas epo torong sapor mete po ausuka tingor ke po bicara aktivis ye kirisho ye maritik match tingor nonton Christ saya tet amen. Meron juk iwe eno tu ne pune or ifa urumot iwe agan or chan ekoe fenu ekoe sensi ra fokun becakunde rensi iwe rapengeni wan fenu kanan iwe kan eno tu winingat iwe ekoe sensi ra sadi ren aroset ikawana wepi yura semurin ra turu dan wasat itu ra rawa itu exercise yomurin ra windong kecak west menisil palki ngani denian ifa onot ewa yargan kosensi iwe ekko me or purwer me paro rewe fansoni mu fisempun ra fokun chak non fan tumuni wer ko kanchi trese mongotoni etira rapo kutaner po menisinane rachak fersen ekko im rachak woutan nanonian onot ngani fan ko texens iwe atun rensi iwe ekko kanchi yurapan ereni rekko chawana ora monga pun asap chuan fer chawan apet pun rapo fokun kijo ko ekko chanseng abule chak fer ekko ekko chak kun monga iwe rupa rawa utomo rapan pusin ereni rekko sensi pun ikan kan monga apo monga iwe asap chuan pada sini ami monga akom pabure pad ekko kunatiu ifa enemy pun apo matatangan iwe fansong churap iwe me ora koe sensi me kan orne tar berambek makrangan iwe emen sensi wane iwe fenu ikawane iwe ni pun ye ke pemerintah pun ngang me mumpung fan itu pusi bujudan iwe ifa dan iwe ran iwe me ora koe endugun sensi fan itu munga asipo onu tukai sapar pogukai ekko kanchi recok etiki ekko ifaitan ya koi iwe ave ka rapiri bocak rapiri pun ifa isi recok etiki ekko rapiri iwe me ini sin puata medan kiaki esore onu tucho puina angangan na sensi puina men ekko sensi iwe romo sempur pangai ewe difak akewin esok lamparu menampai dengan tu ngomong di sini cowok-cowok dia nampai yo perpangai di fengan nampai yo iwe inausun met desen efetang ni edukisia para komde ifa ani desen berom lesibupan eduni ngani ci ngangi pun ewisan dia pun iwa pon memang ibu ekis aco-aco ibu amocha far sokon tam sun memang iwe ikai warnom paipet ke pesuk ngani ewin kornit sabun tiu iwe sipue pabutasan ni okisin ruani ewin kornit sabun tiu okisin ruani tori ruame fisu
Iwan ni era po. Mimi side ponon kikitir. Ekko chan kitir menisin rasa. Nge emencak mereir epwe widari ewadi fang. Sida men ekko chan kitir reposya. Menisin. Ekko repo kitir ir menisin reposya. Kesapor chan membatika chan chakifa. Po menisin ir reposya. Yung era pue may chakore men merei pue angewe wit. Okisin suame demu ara pue iteiten chan urumot rapue fiti chak pungun ar friendship. Usimer siafan poros fanita. Pun rapue tongani mareni epa maramar epue tongani taro. Ngaki sia cocongani epa maramar epu chak nonom fed-feda. Ye minne yuwa sawanwen gani ye wasapuran tepekiri. Ye minne yuwa parusin chagamen chan kafir. Esemonga asoda para an kafir. Pada poros fani demen chan se apal poros fani demen chan kafir. Era pengangi semuceni po kafir esap wifa esap ku. Pun imuceni po kafir nge po toriano po fedayan. Esap sora po kafir. Iwe ara po ye minne iwa usun cek emen chan kafir. Esemo sora para an ko kafir. Iwe iwa cek ria fayunisi puni punong fan nemeni andeti pe. Yesia erang onot onot iwa kijimi fiti ekwendup. Iwa sipo ria fayunisi dan esa saya jangan ni mana mensaudeng parina aja kusun. Si safari komentar si patai ennugun aj friendship. Pue meni sini koe metaj afat iwe pada rasi pue fokun ifa area society. Ika si pue eponi wete. Iwe area feminisi pun epon nom fan meni andeti pe pun ite pe tu marira murina ya farfara ekoe ekoj. Iwe sor feya chingani ai ikai boy afar farngani kich iwe mengangi waktu munungal sono iwe adu semua afar farngani ngani kami pun ngangi waktu itu muar pun sepusin epon iwe ta met koi wa erani kami iwe inau sun metaj manawan soden metaj manawan soden iwe sapu iwe manawan mi mecheres. Ewe, renat si popusin ajo-ajoan inisich, iwe siasile nge soraj tufich. Soraj pechakut. Soraj ebdeguduk. Nge ikasipue ifasipue pacengani Christ, iwe iyaj ach tufich. Iyaj ebdeguduk pan iyaj pechakut. Ichaga ato ne ane pa yang saki chika seri fan nemenien tipis. Ika fan pechakut tipis. Christ alone, ika Christ church atau ni apa seriti art osupa. Iwe aruan na jokisin si pasungan ni Hebrew. Hebrew sabun engor me true. Pagkuta sa niyo kisine era eke chan parata mi chan mangra pendiki sira. Iwa sipwe asuseni kich ekometa chmenisin mi epeti kich. Pada kewatipis mi fetagini kich. Nasipo chak digitu desa dan Ewe Kitir mi nom mach. Mete pole rasipwe peitara. Sipwe peitara kometa chmi epeti kich. Iwe kit siawe weti donat siamen soden igamen chan tabula murin Christ siasi de met ko ebet petikich si se chion monga ko monga epwe ewe resi ni sich non ewe sen kan non Ewe Kitir ika kit chan beja sia fosre ne monga ngune iwe sipude association ewe monga mengau
meja. Meskipun angai ewe monge metuitan kira-kira ika fang-fangaj. Ika kichana ni ewe monge me poisonitan kobut iwe polaren ikich. Peita le kometach ewe petikich lanesya. Meskipun ini ewe monge me yachitan tong poina ewe metach ewe erisikich lanesya kan lanekitir. Ika kichan angai ewe monge nama-nama tekia iwe pola pada renikis. Peitara ewe petu kesaptoniki ewe wid ngake pangai ewe monge itan mesan sanika teksesan. Meni siasile sisap itu teri ngasiasile komentach miyaj komentach mingau. Iwe fani tenasi berbecok kunanach mana on sauden si boe gie komentach mi murinne. Komentach ewe siach mana on sauden. Ngesap komentach ewe ifa ataira ach mana on sauden. Asip apa pun. Iwe por apa sabuera dan okisin ru ara si becok afota much message on Jesus. Ewe ach digu orang-orang on seni de poputan tori de sapuran. Cecemeni era posibule ifa si sabo afota och ngasi becok afota message on yone on Jesus. Ina ach orang-orang I awisen ifa ach digu orang-orang on Christ seni de poputan tori de sapuran. Iwe sakofesenin keru gitir gitir pare fasiren pun porau semakailan kornit ngodlan weneni tan kornit iwe me woro nenien sekanenen olimpik me jagara pengen iwe por enomia iwe na pun por ayani awewe sya tantan gitir era ke chan gitir iwe medicine lupa ragunang unisene kuara mas racok afater iwe leti perapal masang-sang ika raceng bun remucan pun pawil pun residen ekwacan kotol racok fokun madete fan para kwe di fang ewe king eto sen mat kan ngani ewe nenian tepegri kan nenen finishing line pun pengenir ewe nampayo di fangan iwe na pun amen angang mi ifa faitan ijakan rong seni karmen yang musang-sang seside kami pun ka ngina ina poraus anu po fokun repo cengeri ka repo papa iti repo fokun angang angangan trensi puni rumeside ebotoria waran iwe iner mesemer repo panon no ka radam payo iwe iner mesemer rapal tolong don ewe ifa itech rapal tolong don ewe ifa anerika ewe men ewe king ka arep dengan ini ko rapal fitir don ewe papa pun ra mesegi ka papa ren angang chin ko iwe namet para ereniki per Christ iwe apa butan ewe angang don manao padi ewe para separo ikasih per Christ ikenai ngede sorsa para fatai och iwa sapal turu me fa sisak pecekut ina pun si pecek Christ seni de poputan igenai tori de sapora we pora cep guru ngisi pangai we fa lone gitir po ade porausan iwe emeni cek chan ange wi di kachan bifang ewa nampayo ngodlone gitir pona ifa porosren ngun ikadan manawan saudeng iwe meni sine koe kre tapmurin Christ irchan angewil chan bifang esabucok emeni karu emen pue meni sine kora fitik samurin Christ ir remar fitik de ifa rebo parangai koe bifang nge lone kitir lon iris yo pala na pue ekoe cek ifa trenampa nge ikamo meron cuk ekewera iwe epo seni cho kadam payo ngani nampa limu ikana ikena chan repo angai difak iwe rasa to iwe ecok tori iwe nampa limu iwe resecur pada gege korata poto murir pun esecuan or wider resecuan nampa iwe ngopon ada ni kicpun mesok kono e kitin don manaon saudang iwe
Menisin John reportori wa te pagiri, menisin reporan pa repo angawit. Iwe na pun esor no mo ta ane mena po akomo yung ese awese Ewe Kitir. Non Kitir siya po rosren Kitir non ach manawan soda. Iwe na pun si po fokun digitu. Si po digitu ajo ika mo kasang usin ekwe John ifa sensi rasang ra ifa ko bay rati ko bay repulatur ra sabciwan nampa nge ekwas fokun digitu de Akay wini karakan ngani wate pagiri reseciwa na fang pun metro sinar bacakun emu chau puir mesire nge repo counter botori wate pagiri rupanga yawan pa yo pala na usim kits setan e poeria fake kits si poturuti lanach waires lanach ifa osigosuk ika metet nge si sapcak meten achanu si sapcak achanu si pofokun kampare pun kici misire nge Christ apon po yena po tiga rewe awese Ewe Kitir meja gor ko difa ika mo million billion nge chana awesi shadow on awe finishing line kawate pagiri menisinir ir merampa ese or koik Ewe koik apusin ng nomre nemen memen kici ika kese ocho am ke po tiga rewe te pagiri yo kapusin ifa forfeit ini Ewe di fang ke angai ina pun sisa fang ate ika mo setan na fedukit yung si bocak pat turura sa pal po ate shake off your dirt and you keep following Christ ina yan Christ mo chen ina pun rapo emen mo yan mi tupot adon ana po turura fan fisu nge adon e pal po ate ika si bocak turura sa ifa kokon jak sisi tahun si poti kira ya si po ya. Ika ke po fetal lor ni mom yung ka chipang ka mamat yung en me sire po ke setoni ke poti kira mom ika ke sayuta kapal fetal. Yung na pun por si shop achani si po ka fota Christ masajo on Christ yung si po tahun ya si po pechakut. Yung sabun para rapo esemo ye a fashion friend Christ esemo fangata pogiten Ewe irapengas iwe nga pogiten Ewe papa mi awiti esemo gi usun itengawan an mera on Ewe irapengas iwe ye amakti perimanin an koto nenien mat era Christ ese fangata pogitan Ewe irapengas iwe meten porera era pun era iwe nge pogitan Ewe papa awiti iwe ira pun Christ ese ifa ese fangata ese mongo pane ki itengawan kichi misire pano mero nge emero sinemen bay John Soda ikamet iwe report politiseni ifanwe parsirero miya sa ana po irapengas pabesirero pun armas John Fetter lesir Filipin raguna anu asal nge ekeme touch me di sini wakna sa perdugu fani den an mochen wasi pawe Ewe Kitir an mochen ngasi po sensire ngasi po duguru nge me fokun pum am so sentong ka baru sentong iwe esechuane ki tangawan esechuane ki i Ewe king Ewe non god nge me di sini ke puditati perdugu fani da chamenisi ye tongan Christ sa weweti ngena pun ifa era boren an papa rene we touch achak awiti Ewe papa awiti men dia na papa awiti awiti Christ Ewe papa rupane boren ofetore mi fokon digiti Aure fetto potolong na Ewe mui mi amalata po mi senichok de poputan fanifa ina Ewe papa Christ perdugu ana siya ikani ternam po ana po wina ni kich menisin po si punon nombre na Ewe mui na sabor saburat yun na po si pechakud don at angangin
transitaten ran. Iwe sa wesre andeani ekkei ngasibo para diuni pumi ekkei kapasen mereka rabu. These are the obstacles that the enemy tried to throw before you to hinder you from finishing the race. Ikai keke matach ewe chan efitian ika setana oturulong non ewe al sisawan un epotong epetigich. Cecemeni we matach meni sin epetigich sipo peitaro. Eko matach we epetigich efecto senian. Setan sab senikot. Iwe ikei sipo cagadeani udingat ngasiafan leani ngasipo pandiuni dicek. Ewe maknan Aruan Thessalonica. Please turn to the book of Thessalonica. Aruan Thessalonica sapun Aru. If you want to write down the text, you can write it down so that you can read it later on. Aruan Thessalonica sapun Ru. Iwe ambaklan pagutasan lan ogisintu. Apasak ewe menmingau epo warato iwe ren manaman setan epo feri sakun manaman meminen amarar mi chofana. O epo odupur ekore bot peitu marira ren sakun minan odubutup meinisin. Repot peitu marira pun resetiwa RHani ewa kapas mierdet. Perpotongan ni manawren. Ye popun kot ati naro manamanen di kotu kutu. Kue pangang nandeti per o repodugu minami chafna. Ye minair ekomenisin resemodugu ewa kapas mierdet ngeracak papadon artipis repot peitu marira. Yo corre buat peitu marira, corre se ciani, ewa kapasan det mi fekto sen ewa kapasan ko. Yo rebode tubularen ko manaman memina amara ferian setan. An chofana pun ikna ko metaje buat pedir. Ar resapa fata mesero on Christ ngereponen dengan ko manaman. Ngerafan peita ala yewe wisen fangte ko manaman. Mekko feyech. Ra afata ko feyech chen ferifan moni pisek terakku mota metach fetachi re garach mo sa afata ko di fangasya we mesach emo kitisen yewe chan fangte ko di fang. Ngopore rasipo afata mesach on Christ. Iyewa apa putani yewe manaw. Mipum ikai wadi kuduk doner we yapon puna sabtoni epo cek fere ate epo foundation ngape taro. Iya po pabutani iya po para sapare po na we siawangang apa putani dan manawat. Ina pun si po fokun duguluk lan Christ esapora si po tipo marmar. Ye we kominana epet setana oduralom ane po siko sikangan ikich. Iwe aruan lan aruan kornit. Aruan kornit sapun iringat. Amin sapun ruani. Aruan kornit sapun ruani. Ogisin iringat ngani ruani. Iwa pada diani era punika ewa kapasadim ama ewa farami mono-mono. Iwa acak mono-mono seni rekwe repot peitida. Ir resedigu pogitane wakot minga wane fanifan setan orachara detiper chunera prosapkuna ewa saram mi tinetiwar ewa saram mi fekto sen ewa kapasadim usun dengan Christ ewa cakusun god. Same thing metewa po ada pesadon ruan Thessalonica era we korbo peitu mari ra pun metewa reseciane o kapasadet me fekto sen kapasan god. Ratu pura rene koe sakupatun manaman
memina namara, memina chofana, yan setan angang, ane borger, unrepo, reception of the Christ, the report of the cometach. It came a touch medicine Christ at a petaro. Nang ipakom, don marawong, ngekana me touch medicine a pap tabato. Ikamet, punarabangang, chan fango, ngang chan a two for chip, achangang, night semirit, inachame samach, arch family, arch friend, pisagich, medicine ke tosenian, a toseni god, inapun sisabo for that comet touch, Ngesapi tara we shall fang the comet touch. But Christ era we mediguni you as our ratch two feet. Well not Christ our ratch 2 feet, not the touch medicine. You are emotionally patchman and each ngang popunom for years, ngang popunom deep package, ngang popunom merit with the patchim. Ngang is a woman. She's up to prayer and Satan kengang. Manaman you a short no motan, Ika was up and quote manaman. Pun ewa manaman setan naturalong pun erika cekik pedikich posisap toni emucu ewa seka ewa kitir. Iwe sengoran si pucakadan iringat sengoran amekron oruan Timothy dewan ngani oruan Timothy. Oruan Timothy same chapter 4. Awanam Oruan Timothy sapun truanit poputasiani ifa idungat ngani demo era ewe fan soon epoarato lupa ne kwaramas tersapo sedingani ewe afar burin ngerepocak 50% mochanin deti per ore po acha mangara neurko sensei ekore eranir metra mochan rom repo kurseni are sedingani minamiandat ngerepo sedingani ekoe tutundap dapengani tutundap choke ese endet ngopon ereni kichpun ekermas iwe repone fal kurseni fal miandat yung rafan kurngani ekoe tutundap eko kapasen choke ifa ese orna motan ngani kich po tutundap choke ese posen kapasen det ngewe kapasen det iwe pole rapa afektosen iwe kapasen ko ina ewe metasi po ese dingani ikamo adone me na osena mara me atapade dipat ngika eu cek tutidap we sodro mutan ngeni ki ikamo si pomar si poing nge si fokuno feyachin mutan ngeni ki yo na pun pola rapo ekke aramas repore acha mangara ner question sek pun remuchan po ner question sek repore ni me remuchan por porong nge resemuchan reporong me renit what they need to hear, not what they want to hear. Wan ngeremuchan remuchan korong iga nganga mencon soda em di kubun ipasani anu mencon afal anu po afal ka poros fanite con soda puini ka po afal fanite soda mengau iwen namane po ibu tawar pece isop sani pun usun nga fos ngeni kungan ye betul iwe pore rapo eker mas rebule kursen ye afal miendet rebule sani tutulap mame di usen sani enan wan poronika enan pastor ika enan pater pun ika pa afal iwe amena takdikit na afal ese afal pun amena ese partichik iwe iye meten pore ra sipuro put eko afal mi endet ngasipure kungan eko tutulap iwe ena metach pare par ereniki iwe ogisilimu ara ngeko bofokun nemeni nisum dan sakunda berat medicine cemeni ewe ekoendegun ifa kagia kas sensi me work koenduk ara iwe
Ko po digiti non riaffe ko po feri ang angen emen chan afar ferai wa kapasendim. O feri unusen wisdom usinden ko chan anga. Iwe ina wiser ewer may punga kichan tipis. Nge Christ emo chene potolong non manawach pametewe si po udi temen armas li chef. Si sobjek ifa non metofel murin sapan diwin paritofel sapan diwin nge epucek sob sapura ewe manaw sa manaw ni wen nge iteiten rani wa si po crow ika si po memmer non ach manaw soden. Ika men semerite po putiu iwa ewier nge semember ika si de poraus iwe apa de tapal ruier ika ngodier nge se poros nge se befetet e oran osupang e ware iwa shato ni rapo semerita ngodier nge se side poros. Something is wrong with that child. Iwa si po ang e semerit sawala ya tren ko doctor bude pika meto e ang osupang iwa parinaw shoot don ach manaw soden ika after 2 years nge si se memariwe may parata nge may wo ach handicap non manawach iwe irada betot krasera po wato o muna usiko si wato muna riafe ngangi po wisya na disu iwe si po wena chap don ach men pun ifa deti pen kot ite terren nge si po memar peita le kometot e po peti ach sedan Ewe Kitir nge feri kometot e po epechakila ach manawan sodan. Esor nomuten ay po afal farngene kami po chan tong yarmas ngayami misile po ngang chan oputar mas. Ikamu ipa afal ay opo tong ngawa pira nge ese atenani may gunay we chan chik may waranan mo mga ikakumo sepian mo nge semaran mo nge posugi po wawe sepo mo ngani ngani armas. Iwe esor du simara wa pasak kapasentong nge kota farngene ewe fanson we punya parara watong ngayafen ifa epodi wana ewe te kau di semuchen mo ngi pangani ewe chaunechi ewe ataki ka meto nom na ewe sep puri echika imuchen ipo wano ngani family ka isemo mochen ipo asor pa nge mera motenga ina punya sor no moten ai po ireni kami pa po mesansan nganga menchan na manaptekia iwe esap cegre na ikita ya iwe sato na rabo iwe ina nemen ifa emen so dange ika ina na foch ira me murinda po krasher rasi po sideni eko ira ren metewe ren one me ore ke me ta sekan kukuna ke ira ita usin nge po pardigidi kincha ko pare foch ma po ta usin po pardigidi kincha ko ma ya na ne ngomurisa o ngame sakura one po sakwan bai ewe wa ikna komentar apa reka ika soden ika ngang soden ika sokit soden eko wa tropogina ina pun ang syarat tipis puni temen ngai po fe nei foni kana fe don sata puni se mo chene po fisike ike ar setan situ mun ngai wa setana tikirong mekis ana po ang sigo sigagit iwe na pora re ni ika don and Christ is upon Christ pusin era si presiden ye ko so fast so na trend one ikamu emene po feri chamong manaman ikamu po feri echikarir na chance mon ikamu po ifat ikamu po auto urek komunim ngap yung ikai pada ifa awewe cek ikai pada ngai pudi wenemen iwe armas resection ifa racun cemene setan po racun nei detiper pun sabto ni ifa kuna ewe sara iwe racak kuna manaman iwe sechuanor ewe cara ngang feri komentar tipis nge reseguna pun
ewe mana ochuner eko mataj fani dana cha mong chan chikar senior semon ika eko ngununga rato ika mo sabuela le ipo sabuela le fe rewatibis reception guna eko tibis pun eko mana eko ifa ochuner ika rachala le tiper ina pun si pofokun tingor en kot merit tingor en kot feyet posi sop kuf si sop rugrean setan angen di kotu putu anu pun ina pun pusindon adon Christ era pun esabutaiten ekor masyarakat kerengan yemet samon repotolong na mundang nge ekwa jagirni elia sosich ngeni semewe nondang yo era pun epotor na waran rapo samon fani to maya afar kapaset fani to maya asiwala kuangunungap fani to maya chigirata ekwa ifa chan semon fani to maya fer ekwa minana marar masakupatun manuman benisit metu krasya poerenir au siseni sesire kami metu wen angangau afar kapasen kot angangau mete iferi igek nge sodro motana ipa farfar nge ka sodro elia sosich ipo usin nge ipo siga Christ you are for kunida dana church you are for fanito you are for here you are ador komuningau you are chigarir da commission Christ ipo rabun sisene trufine sisire esodro motana ma farfara yo kapasem god esodro motana osuk ifa esiwara komuningau esodro motana achigirir da commission nge esore wale asosich ewale asosich apa rada at tongai ko at kirisonga ni ko pogiden ko akom tongai kich yo renat sa mefian ko imemerch mean ko tongai kich yo apa refisiata at super tongai Christ yo Gethsemane and Christ we are taglan Gethsemane iwe usin medo siade anilan kogesin erapwe ese lanewe adun Gethsemane me orewe watten sesat me dori at samor iwe na pun seni pusindon ngachen ika nanawan iwe meto ara erapwe seme kosemo cherika me tufich am kepange seni kapendria fe yoko poferi usun nga fangate ane potore we rapenges tren yukun ki chow unika unusen esabuchak tibisit ekki ngerapo unusen tibisin fenifa erapo wana men kot ato pune po mera faniten tibisin unusen fenifa ina puna kon mefian pekus rupona guna akan teweran chemene ewe punine yote punine fitu Thursday night, punya sorte apa putar, edimu apa putar kebun, dan wajah punya anom dan iman kebun, iwa Toriana nesisora merewe rata nesepuri etawan wajah kalfer, iwa reni kugun cow na unisen tipisin fanifan, iwa usin ngasa depa atau ane pure kot, eseparo wan medukune we rata nes, ika me itu fit. Pagkapangai senye rapenges iwe kosamochen nge I abad ngeni kich deseni kami na privacy bofer era po esop de tipe e fish nge de tipo iwe Christ afan tipeu po potori fanifan e po mera fani itach chart tipis e po turlong dan page ki chart tipis repo abudi repo pesapa Reporto feiti, repo amor morang ne oi referifer, no afan fidata chok shenidam, pun ebo mera fanitom, ebo pan mera fanite. Ye tom, krasa parara, perdugu, itengawan asawan, na muchen po ebo feri po fanitom. Ina apa ya witi, e apa nasi po non nomren, to refer fedra. Iwa Christ ereni, ifak, nerko ika nerko chankai luponano e boleh sisenir iwe agina wan meser ngera mesen ni wakus
tra mesen osugosu. Iwe lanchan sabun ngol meruani iwe Christ iron irpun. Asap lariren asap osugosu. Apa duguduk dan God iwa apa duguduk dan nga. Iwa dan iwan seme iwa chamong koneni ka rumen dan. Iwe ngangi iwe faidla iwe peraman data iwe neni. Nge rupane pone mata tahu neni pusin ngangi iwe parti uni tiga mi. Pun iwe wai kami papu nonom re iwe yai pun nonom ya. Iwe menisin kich chan semurin Christ iwe kichan wil. Kichan sipu fiti Christ le nonom non iwe mu esok chionor desapular. Esok chionor dengita, esok chionor maun, esok chionor ifa osukon family, esok chionor etik, esok chionor semwen, esok chionor mero. Meta cuma ini sim kich mi guna ye pogiten fiti ne manau kich mi nomdon. Fiti ne mu yang setan me ne menemdon. Nge Christ du pone podi wintewe pode awe saro mun riafe mun osukosu. Possibly pode poputane wa mun papa mun kiramut. This is what we are waiting for, brother and sister. The everlasting kingdom of God. There will be no theft. There will be no more crying, no more sorrow. Meta cuma ini sin pode ekasiwit. Iwe na pun sisa fangada and Christ ifa Eurikan Christ epicha kungani kich. Si pode pusin ifa ade don matu sabun ruemerimu okisin edik merimu. Matu sabun ruemerimu okisin oputawan edik meruani. Ika wanom iwa era amen. Awadi skipin ni ewo kisin. Mana sipada ni ewo kisin ifa diwin ngani ewe aruan Timothy sapon ruanik. Esi sidara aja ke page kamu sangani aruan Timothy sapon ruanik. Ewe ogisin dengan ngani ruani ikadimu iwe siasile an por poraus fani den koe ifa trepo acham mangala ne sensei trepo kursen ewa fal miele trepo kungane ko ditindak iwe ren por nano kisinonu era po yeme de po fishingani koe armas iyo nano kisinonu por arapo ngeren ngang atoria fanson Ipulah serata manawe. Ye atori fanson, po ipulah fedla seni manaw. You often furry igukun aitongani don ewe kitir. You often emuchu ewe kitir, or you often emuchu ewe duku. Iwe ye ewe winan poracho, iga poracho, fanasing a sinewe manaw mipung, achek witi ye. Ewa di fangat samon, ewa sawa pung mi pung, pengani ay don ewa ran. Nge pola rapu, nge sop ngani ejek, nge pan ngani ir benisin, ekomi tonge o witi ane pola to. Pengani sop chok pola ngarai, pan ngani ir benisin, chan siku ka witi and Christ o to. Sop ye met ye kismi akawiti, andi un sefat. Rai po fed lai pura man bata weneni ngai kai po wes yung ang pusin diun sa fat po ipo pusira ngai kami ye met siya kauti diun ton Christ ngi siya sile po sa chiwan to wa ina pun ach pechakud ach ya tak si para don pusin ach family si pura chaganu gunuk fengan don family pun si samo chana mana po pichani don family po si mo chan kich meni sili wa si po tori weneni Christ amon data fani touch ese macam pun padu simuan pun ese para orang menukum eposum ika posi sapunan nom wena pun epokon waires detipan God ika isapunan nom
pun Christ amera fanite kapacharong parami. Unusas ki charamas. Ina pun masawana kairan iwa si shopchuan armotong ngawa. E shopchuan orach tinara. Na siguro fokun pechakud. Fokun pesepes penganchap lefira chananach family. E sabore emene po timunung ngaw. Ika mo ke po millionaire ke po pisagini unisane fani fan nge crashera. E po met namotan. Am ke po pisagini fani fan nge po petchen ke mara semut. E samo ekkekis namotan. Noich moni e po chuku tadan bank. Lupone po crash po warto. E po chek namotan ngaw. E po karro. E po fitara e fani fan. Pisagich metta chme inisin e po karro. Iwe kit sitolong na fani fan e sor mesi warong. Iwe kota rasibu palto e se palor och metta sibu warong. Ina pun sisap osugosuguren fani fan me pisagin dan fani fan. Metta chme chekuna motong now. It's a only temporal thing for now only. But everything will be burned up to ashes when Christ comes back. Iwe na pun pola rapo. Iwe afa na mo chiwa Ewe Kitir. Iwe afa na chocho ngani guguna ito ngani. Ngai fare rem me fare. Sisa paru sunmet pola fer. Si po chocho don Ewe Kitir sisa fangate. Ngai rasibo pola chocho ngani asibo feri. Metta men sinurun sibo feri. Fani den ach family. Fani den aterenges. Fani der chan don fani watch. Fani den unisana che ministry chanchu. Lon kuam, lon chu, lon merika. Eseri fit. Ye wewe nan kot ngani kiche radio station. Posisap mo tikira ngani ekan renom dugun ngasato ni tikari ron wan sepuan. Kiri songani kot ren pusinat tong man. Ngani kiche emechere siega. Posin ngakota afen pusin ngafen pet afen way restrich. Pokichi mi tu mga mangika fokunek kenif. Chamong aramasach IDQ chamong aramasach chamong ach friend. Rapai tirong sisap sirei ka irme tu akras ram manawer. Sia chok nengeni sia sirei metafis. Sia metek nesi siangang. Sisa very wisach. Irurun posible peser arpo eti akras ram manawer. Poi kai manati akras ram manawan iwe angai iwe manawsim. Eraina punya usun kot Jennifer Ifan. Pa fangan no adaman. Poi dei ten meni sinchon lugu resop me doe. Resop to ni petu mari ro. Ach lugu dan Christ. E po wato for years ach lugu. Ese to ni emene po lugu dan Christ e po petu mari ro. Iwa nge sipo fiu nge setani chane petu chemeni. Ina pun sipo gi pun ye ke enmi kunandonam ancang ye donam mukit. Edi pusin donam family ka don amoterenges ika chan fenium enmi sidenga resemo edi wa crash ran manawer met ka witi arre pusa punan don kriafe don eplugudu ngau sipa baca ko edi fengeni git sa dia mam ese chuan ora ton dia mam sipa ngam sipo sulpon erapo yua Ewe Kitir. You are farangai we woodland poracho. You are very ignorant met ipo very mention. Unisanan bechakur afanga fani ten episode man fan so. You are kids si bochapana perupor. Si sap tumunungaw. Esechuan orphan so tunala, brothers and sisters. We have seen all the signs fulfilled right before our eyes. Pointing to the soon coming of Jesus Christ. There is no time to waste. We need to wake up out of our deep sleep. It's time to work. Work for your own salvation, work for your family, and you go out. On the highways and the byways, you invite everybody that the wedding marriage of the Lamb is ready. Ewe puluan, ewe dam afen modete. Kids chow si befeda si invite. May listen, may war. There is room enough for everybody, and everybody are invited, or everybody is invited. Apo sinanong renemen kids. Iwa po ara po ina rengan isipan na dengan ichon metas.
Meni sine ko metach iwa adi kisoguru. Eko metach anom muri ese chuno namutan ngani. Ne iwa afata mesai wana ko metach min nomman. Pira iwa te pegri ira metach sibue ototori. Pasipati kari iwa te pegri. Non Christ Jesus. Esobrena fiti ache ifat ikaach nomlan estie sibue ani iwa marau. Nge aach duk non Christ. Aach diwano Christ po iya samor par iya chana marau. Ira ewe difangan marau semuch. Ina ewe difangan poracho ikawinan poracho. Christ bangani kich medicine. Ina pun si sapchiwa na fang non keren. Siya sideng siya nom non koe keren sapuran. Eso rot feyet balikun Christ. Iwe diwini dia sengon ogisit dan ewe matu sabun video. Matu sabun rumelimu. Ogisin pabutawan edik maruani. Ya diguna punen nomwe pesa pinsung ngani. Iwe ogisin edik maruani era bue iwe ewe king e ba pesa ngani kwar mas minom on periamanin. Op feito e mi feyet meren semei. Op feito o chani ewe mu afan modatangani kami senichok ne poputan fenifa. Praise God for His love, His amazing grace. Ye and God pon ngani ki. Chemeni fidemen basta ko siya ngani te terran. Ruamen fidu adir me amordate ka eder par ruafoch. Ruamen masta ruafochar. Satan Christ. Ikuan me para fatnan Bible par ruafoch chakpun ader chak para ruamen masta. Ewan mi cherap inai we ar setan e bonom de sapodon. E pueti warong ekuachan sawan we ar mi cherap. Ngode sapodon ko tarani kich ko sapodon we pue emani kich ngadi baro. Ngone wan mi chekis ko tarani kich pe pochok ifa chok kun chan fitarwan. Nge ewe ar yo para ngani manak semuch. Ye ar simuchen siko fitarwan. Pune ar Pusim Christ erangang ewe ar ngang wendet ngang manak semuch. Esore mene botone failore ne sami kasapuni. Christ ye ar ina pun si profetarone war mechekis e war e parangani e manasem gut truman master true fochar parru chok nenier ifat koneni dan meyano nenier dan e kochar fetarone we arni chekis Christ e porapun opure festo yami e koe semewe atong egami eko ya mi bekedi meren semewe obude to buna buna muni ya mu me madata fani te biseni chok de bobuta fanifa rumen masta runeni kruan padru chok komi chenarmas eko ranno mon yawe pedi fefin eko ranno mon pedi ma e wogisin ibadian sefadi sengon erapo ye Christ ikakota kapasingani rekorano mon periamanin. Erapu iwe king e papa sangane ko arabas min nom periamanin. Opo feito ya mi feyet meren semei. Opo feito o chawni wo mu afan modatangani kami senichok de poputar fanifa. Wan periafefin ekoe chantibis wan periaman ekoe fa chantukpur. The wicked and the righteous, the lost and the safe. You ye kapas ye feyet ato ngani rekocan dikitu ngani Christ. Tresefangata si pocuri mero si pocuri weres priafe ngosi sabo giagi po Christ rai kai mena mero nge mero don dan dukup non ngang ime manau usimi chok ngai ime manau pun yewe manau Christ Semeni betu ereni
Marta, me puinue, ngango manau, ngango me tewe, manau safat. Mongi amina, ese me alang echo con nut. Iwe ipue, dopo ipue fengenata. Iwe na pun, ika mo sipue melang no Christ, may oro e bluguduk, pasipun nero, ngame sipue guna, siaguna, lingan ewa sa mo na awarato. Asipue fitaro don ewa neri amar nata fani touch. Iwe, ach kobongon en por kobongon de sopuran si bude cek pas sengoni de dengan ikit lon oruen Thessalonica sopun idengat yenage sengon okisin oruen Thessalonica sopun idengat iwa okisin engon monu ngani okisin engon monu par okisin engon waru. Itu dapat rakop kapasen desa puran. Amo at samon ewa popun at kinamwe. Epongeni kemi kinamwe non fanso menisin o pada kis menisin. Amo at samon epononom kremi menisin. Okisin engon maru ara. Amo ewa chenin at samon Jesus Christ, upon nom remi, beniship. Si bufokun sa buela at tong fangan de firat, ki chanchuk, e sa parte filifit, ikamu sa chanchuk nge si putingor po de bawaran wa tong nan manawat. Ki. E wa tong ina orang and koto wa government. E sa toni or and mene po masansan ka sore wa tong. E sa toni or mene po kisasi ka sore wa tong. Ese doni or emen ebuet ifa faget ikasore watto tong ina popun en ko orang nan ko tu kofu tong ach tong ngani ko ach tong ngani armasen konek amo ko ikamo ewe cheni na somo Jesus Christ ebuet non nom revi medicine kiri ngani ko. Doase puchen sipure yuta sipure yatakin desa puran. Sa yatak coach semami napra namang en kapusin nanetiu kapusin nanarong non detipem emen am kaside metanon nom don am ekiek ikamu se do se puata don kapasika don fas ngen kafir side metach menisi eso roch metach ebotoni ebomonomon lasenit inamo ika armas resop kuna resop weweti en kaweweti metach menisin en kaside metach menisin en kawam kuna metach menisin kot ko semojen ko bue tongege mekke wa ikuta don eneni e fanso fangato mo pechakun punai bu fokun tibe pechakun esop kuf renan setan angangan dikotup-tup anangan chofana erisike me por manawan tong manawan tipita kisan manawan tiriken ne afarfara amu kapas me manawan alle asosich kot siamo chen ngesi pue torong nonewe neni kamon data fanite mensin esop choga me ke wan nom ye ngai wa polting or faniten armasen non family chachon non aterenges ika chachon non feniwem
kwa friend pun medicine ke ko ka mera faniter ka pon mera faniter ko semuchan ko boy amusale tipis mese tirikan de way amay kapas ngani aramas ese de filifil kapasen mana kapasen amotong ka tinato Jesus Christ po mera fan itanun sen ferifan ko dapat sekira detipem ko semuchan ko po amusale tipis ko semuchan ko pudeng ngani kami detit minafa ke pudeng pan ngani kem porracho afeyo chu ke semrit rapon nom de fidem pada afeyo chiga mam ko in masam ko ay fokun diriken non wisem ay por fokun diriken bay po eu pan minane turu ngani pusin mem ko edi sinem ko got por pan trong sich ngani ko in masam punen kapon puika repoyan dia sosis ngani in masam yo kapon pemarawir po pordangat tam on efenifa may bude surfacen noni fanson got you apol tingor feyo chine fanson ngani ko rapot fefinem mepuim inem rapot fitigamon sebuat kot epechekuler Wea mangang fan itong ipura pero. Mafan fan itong ipupatla pero. Wea may kapasya po chedo. Pun kapon pon may kapasya po chedo on fan iwe wasa po don ipule warato. Kusamuchan ko porong pada tiwayan kay tingor beni sinaya awato fan itin Jesus Christ. Iyam samod pariyam chan naman. Amen. Amen. So, Yes, I know. See, I will I'll give you one thing. Out. Oh, maybe. Yeah. That's true. Let me just make this announcement. As racing here, it's me receipt. Kevin, you correct me, Baba. Iti, Ewe Kevin, so friends class birit. Kurokegon neso. Sense Orient, Tairin, Tachie. Oh, Same Roban. Fit shots ko fit to kaboy. Abasa. Oh, so boy to aparu sa por. Aise kapiri achieve terawa. Was nikiri kiri kyo anti kya freno. Esse outro ngawaguru que eu taro puerewe program sipaika. Oh, iriso. Yeah, fun. Huh? Oh, iwe kaparusa tipis re na te kiara po kapawa eri kitsamein re nutske sevirit kinter iwe sa ere te arko enesen
nge wacha makeron kawo kisina pai